Udah berbogel motor aku ni, tertanggal semuanya. So guys, korang dah tengok kan motor Abang Bel memang dah barai, cover set dah tercabut. Tapi kita takkan tukar cover set saja guys. Kita tukar cover set sekali dengan sport rim Y6. Tayar mesti kena tukar sekali. So untuk motor Abang Bel kita nak set up bagi cun-cun 2025 punya setup. Korang kena tengok video ni sampai habis geng. So guys, alhamdulillah kita dah buka motor Abang Bel ni. Kita dah buka dia punya cover set, sport rim, macam-macam kita dah buka. Kita dah bogel habis motor dia. So untuk pemasangan ni, kalau korang nak tengok hasil dia, korang kena komen part 3. Ya, ye. Ya, ye.